Les invito a ver este video. Kunan puncha mi callarishka Domingo de Ramos, kaya puncha ña callarin ashtawan Semana Santa chaypaka tupikuna ashtawan preparashpa Tayta Diosman tigrapashunchik. Kay runakuna upallakpika rumikuna mari kapari kallaringa. Jerusalén chayakushpa chay llaqtata rikuspa wakarka. Jerusalén petiyaq yayapa wasika hatun randina katuna ukumi tukushka karka. Yayata mañana wasimi hasta wampi shuak kunapak tukushka. Yuka uywakunalla, harkaychi, harkaychi. Chapakunata kayaychi, chapakunata. Jesús ta hatun pusik kachunina kokpi. Chay llaqtata pusikuna phiñari kallarirka kuna.